sa Manila, wala tayo mali ako permusin namin, lumabibasahin ako na sa Panginoon, doon tayo namin, marado po kamo na malo namin. Jadi sonari, umadihita na marong at tubo. Sita na diwagasan doon ni Rohalo, diwagasan sa karyo, mungkin malo secara kepribadi, dohonon, sumuluhian banyak kita masih juga akan marong at tubo. Alay mamerek, situasi doon tempat, doon mamerek kasuhuton, untuk takas do taboto, wala burung tondo, arbulung tumijak, dan kadong matanya bisa. Ya, akan nasiga do nalaho, manyo kita po parang ilamangon. Alay manhitay, kita na marpikir, dan pola ra, inarawa songoni, dos marwanta, aladong dobirik sa kita songong mangurubi bo na asudong di barbora ni halataw. Umanya tator korhon, roman non, baru namin ang tsakpo natin. Songoni ba? Iya, dihapon na malo namin. Asa ho pa sa hatami sa pangurugyan namin tungo na suhot siya. Kami na mardong at tumbo para niyabong namin. Bandamang ma, nahubat, nauli, torturan namin. Bandamang ma. Jadi semua ni madihita na mardong at tubo. Ate, semua ni marah. Doha, jalo tapasiko masyak kita. Asa tapasa turagan yang berupa. Ido. Jadi semua ni madihita. Kung masay daw dua kalwa ta. Korok hita ka na mardong at tubo na di dua ton. Alay, polo ubere. Kung saan ba di tayo dua udang adong acara. Manang nasok kata-kata berpisah tua atau lah si Soma kita maday pagsirangan tabdan si may manate los marwata oke dihamu parmusin namin ala magsirang mahani daw ang tahanan nyo ala gudang do si ingoto siya doon alay lang adong si tiruan asa tuwang giyan na dolo sa isyak kita sa tuborut nakita ng ulo dolo si Kok masyak kita asa wala si Hani so hangano nyo asa tumanggiyak makorasi sa halana tubo niya dari tanlungo dito ang kumparaga baik damang edi magsirangan ito hangan nyo
Jadi sokonima di Boru ni Rajai akang nami Boru Tambunan Molotung sokonibe akang Oke, si Terdi ya, Boru terima kasih yang dapat siap tidak ke namar dongan tugu namar Selesai. nyeputa Ini pesta orang baru ini kami di Tikion ya. sokonibe akang boy pangurubian naik kami tegiri sandi dongon nami masokon na do ina matua Ini pesta orang baru ini inilah orang Batak di Rokan bola tumapik bola susadia pinaboy hurubi hami akadongan tubuh di bantuan yang non Tuhan tama napasikot por salahu masuk-masuna so kanina di hamur aja memang berunami ala nang sikot do siya kami hula-hula mo partikyano pe masalah time na do hamur aja memang berunami ini mula dari madi kamu hula-hula namin na wala pang tiket di habi buru bere ng bere ni bere muna jadi dihita buru bere kasi dihita kalau kata Senang bebere. Ini mula dari ma diamu tulang na kami bebere muna. Apa cantik? Berapa? Satu. ABB na tulang kan segamon duduk ruang kami ikan-ikan di tulang ruang. Jadi nggak tulang itu ruang kami kemampuan kita kami. Jadi sedia punya tulang kita kami. Beren yang berbeda, sama anggoi pas-pasunan. Jadi pak musik kami. Ya. Kalau macam ini tidak jadi rapida maksud letak musik kami kamu macam musik apa tu sih asal kita pahami seluruh raja di bulan kami. boda suhu iyo boda suhu
lula namin sa luna, kung lubok kami sa ospital namin. Ang doon na ba doon, Dok? Ako si Beribalia, kan sa kuhub. Ako si Mami Bet na Susalia. Jadi adik sa Manibe, nabuhi bet kami sa puro bere ng ibibere. Jelas maro ang mga lula namin. Hindi permisi namin. Labasan sa lula Mainan lang guru, mainan. Mainan. Tunikod dong ini. Kamu tulang namin, accounting bisa itu kami. Marusi at terlibat pernaki. Kasi marusi kami. Sudah sangat kita. Jadi kamu jadi kita. Iya, kebasahan kami akan makmur. Kebasahan kami itu. Guru bere nang bere. Kasi sip kita. Sudah sih lakukan. Jadi marusi nabi. Jadi
Tapi jadi boleh ada. Jadi boleh ada tadi yang sudah jadi bola nabi ada sepuluh kami semari pada saya atau bola nabi Jadi malah mak di hamura dana mang boru nami pinaribot bere do takay bere nami. Maulate ma di hamu akara dana mang baru. Uberet kami do hinauli nila gumu marado kami hula-hula mo. Las di rubi hamid di rubi hamuru hamid. Ima di parborha di sima tua mo tulang mo. Hamid to martabiyang mahamid tu di bata. Marga purba purba. Ini di hamu kamang boru nami ang kagajang nyomur. Diur niya kapasarian. Gabi ni diuda. Asa tu sangkar ma porik tulubang masa tua. Oras mahamu kamang boru nami ni namar dalan. Mangomo di namar 33. Dia kabere nami. Dia kabar sikola. Dia Tuhan pagisuk na siya Tuhan. Asa tuwang giya koy. Dapo na akka nani jalahan na doho na biluduan na. Lahot ni Pangulo na tumulo si Garbarina. Yak ka naman ululi ka rezo. Di ba tumuho to magkajapan ang kalamaki. Di hamo ang karaja niya mang nami. Sa luhok na makabere-bebere nami. Ang kanamit-met pupuso pura-pura may. Pegeng laho madua. Naku kantong pagutulunok sa damong mahamong mukhayon na loma. Ya dua tamu tuturuan sa dapat ang mahamong wal na diyo. Raja yang baru kaboy tarhataw kami soong na diyo ni na dua kasapat kumain na naman hal to dolok na naman rumiyan oras mahami raja ni hula-hula muna naman jalo ipangurugyo muna di pantua itulang monon tugad na naman dihamuak ka raja ni mga baru na pinagbarasip ka na mga niya jadi alam ang rono hamu pasahato makasubang mo maranong tuhami hula-hula mo kami bentong tama mahami ro mga liang pasu-pasu marhide sabi-sabi ulos nagajang ko habo kaya mo marpuso namin sa marata sa marami na bilang kaburo namin meron may kamusik na partusin
Jadi sama ni mali hamaka raja ni nak boru nami bere doh ti bere nami mau tung sama ni dia tamang boru itu nabui terbasa kami perhatian niya kapaso-paso nami marhide sade-sade ulus nagajang asa dohoron nami masong medo ina tua-tua asa harbangan madalat tu huta madalat tu jago Tuhan may sudah dipansa ko apo mo may hot pamali jago. Jadi inarawako sa manima siya kami hula-hula muna sa luhuna. Jadi ihitape namandong tugo tapasahat mazo makadapat. Pagdulo ma tuwa sutong polo. Ima, yaw. Asutong polo. Dadang mas gara tanong Ako do asutong pasaribo. Ano nga? Panampol manuhita na marong at tubo. Alay. Makontent. Ihita na marong at tubo. Sisa daw lang dohita sisa na panampol dohita di ulan dirong at tubo toga. Galian nang udah. Kahahat yung pa mo. Tawa marhadiah. Sa nanay. Oma tumoro bere nami. Nohot panahui tumoro suhot. Unggo kang turang. Oma nabagi sa pariban mo. Ako boru bere do na diutaw natin. Panahuyong ka boru suhot. Oma tuha mo boru suhot nyo. Untuk ka pariban mo ra. Okay. Jadi ni mara siap kita te bahwa dong do kita namang inugurkan sa kita na marunong at tubo karlo mo yung makaboru bere namin. Molo kamu do nagburun si Jada Hasuto do kamu ade nagburun ni si Jalong mo. Okay ma. Jadi bahwa kamang boru anong dobehita namang idotortor tawa buhui mage asa pagkako hula-hulat tate. Jadi dehamu permusin namin alanong sikondo dihadi na si Sadaha suhuton na mardong at tubo hula baru anong dohan tani na matuan na mardong parabat din na panataban dan ito maduhin na tiyo baik damang madong kasaratan kay las padang-udamang matusigil din Jadi sobat lima dihabu kamang boru nami na boru nami foto nami te uru dihabu mahami akana boru Allahumma jakok karoro ni hula-hula ka. Jadi Saudi dihabu tulang nami lumbat teruan ala adong pangiduan parjolo ini na muda-mudi boha pemuda ni uria donado pemuda kampung boha tulang tong turehamu tuturihamu hami Mulai tema di pagi dua muna, alai kuduhan namin yan, alam namang doon aran duhin. Ito mabalusong ito, alai mo ako na alam namang doon aran do, pagkuloy mo muli po di. Man mabuhapi. Inarohak ko kanya dang muda mudi daw kay muda kampung ko kay muda ni uto do tak tagus ini dako lang kita nasrani bahwa dos marohat ang para sa para na ito Ala ibe, walau pagkapag namin ang kaniya ni, alam maulon ada duda, anong do partikian no kita ulusi. Alai, pinasama tulo-tulo di hutan ito, asal mo mga lusi. Jadi samaramay dia musuh bolon soni kamu tulang disuhut oleh nama calang dua sila aja gua lima ngal sampai ate gawe itu masalah orang siakan dua calang bolo oke mak kalau nanti mak doros sudah baik laut dos roha dos baik kaisot cuma uli dohok dekat pangiduan nih pemuda sedepat HPP mandok melatih iya jadi songonima dihabu
tulang namin lubat turuan rakunur maamong dohot tulang noro namin nababan kusa kung kami maaroro mura ka namin so ngunit manihita na manong at tubo ang sumunod pangarali na hita Malihat malihat memang berani asal ini siapa orang-orang ini ini tapi pada putar tugas yopi boleh beres do masa muda nebaho boleh beres kalau mengarung orang awak polita asal Saan ada kamera? lain nasa tongkat tulang ini macam orang namin na wala Chali sa nung naga. Raja yung baru ang baru namin masari Kita lagi jual mainan, ini jual kita dan jual kue ini dan menurut kita guys. Karena masih siang belum ada beli kue dan telah mau ang baru namin masari ada. susi doon gusto kita hinani Satu barang naik. Sekarang Sekarang turun. alay itu pula ison mo ay lima bola tulang nalaban bola niyari nalaban udah na matiluhon nalaban nasarapak mahabil dulu bahasa pagsikir ni bora-bora mo jadi itulah nasamima di dua sabaran ni nalaban lima situs asarapak mahita iso Nasauli sa paganamin doon ng situs. Sisong mahita ang marunong yung mga buruta. Magyari. Rodso ah oh sorry masuk dalam sini Abu Haji bersiap dia sekali lagi masuk sini Abu Haji siap kita siap kiri ya serang tu hingga masalah oh lo siap kiri hingga kau tu tusaran tu Sumunod tulang daggabi siya sita jujak ni Iya. Bek Haro hanong manok ka mo tulak usaran tu oh laban lihat usong manok boleh makulo boleh siap ini kau lo mati hujan kalau habis kau boleh song no putih Ayo, kalau makulo sa usong manok ka mo daw kung siapa ni lau mangaro pasahat tu oh lo tulak dos karo mo sa Sagi dute. Oke. Isok kamu. Nababat isok di siamo. Ibu. Kisah nak kainai. Asa bulus anak kubur tidak. Berserah. Nama-nama rangi. Tidak pakai putar. Kuharan din naman baro. Kuha, ang mga ralihan. matulak na pasok ko pa doon ang kitbere mo tulak Oh, no. Jangan pasti kau tahu nak kebeong mah, ya? Buha, terlangsung nama Tuhan. Ada orang tuh musik mana dalam buku musik mana mana buha. Jadi mak, lihat mak, pulang. Kasi kinuha kita, dia kanuli na rin dali. Dia mo par musik kami. Asa hutombuhan, dia haroro ni hula-hula namin. Madamang kontak para munomoni.
wahadi kana semarwa kita pasar berwata pemalak sudah kata hokwa itu yang mau halun halunnya deh saudara kita pilot saudara apa pun Matulak. dinausaha kami ditunggu labanmu biar terang lagi kan pengaturannya dan pengaturan hidup berarti itu iman di Malaysia dinas sorpatia gelaro rohani katulangmu katulangmu 20.000 deh. potong nabo rohani makhluk aduh hatta dia kita mengatur sinuan tu semangat sungai di bilik ini Kadang tuna mo libu ko ito ko nila itong bodo ko bolo alam ini siap kami sa luhuna iman tulang una duhog tulang kami lababay totong merapat kami duhog ko na tulang una buwan na rin nila lababay duhog hula-hula na maklulu kaduhog duhami bagat meron sampai mengusal kinoron ini huwag kami do awak poro oras pinso ng isikan ay manabang Panginoon namin tumata di bata tanungi di pinokter bila namin dagito maluto ba ang gabiya maluto ang oras Matutulak. so yung pinabuhay tarwag kami ibaras kini setiap kami na bang-ibig Tentang kaduhan namin pinapag-idohol dahil pasalong Kirimatag di muna ulit lang Dilu-dilu mga nakakakakaya Matulak. Masasiti mas nagpangot ang kulang pangaral ka So ni ke karadyan na lang kulo Iwaras ko rin Sita niya na baliti Amat terima-tama Amat kuri Asa-asa So manima Ata ni Sita niya kami na baliti siya kami Alay mo ha Kaya mo tulang kami Dulu-dulu selesai baru andongan satu hamote nasisimata awak kamu andongan tong akan di segi tonggi sekarang dengan marluto teh pendate boleh ada tong jauh yang kena uji capanya kena dengket kalau dengan bulu siap kami kilang muna marga siompi manatuba siompi buat kami dulu so ulos pananya mudah-mudahan siap. Jadi kuhara kita memang boleh. Kami doa mengatur mana kamu. Mau lihat Matulak. Dan bukan batu tulang dan kasih bola turun nak ada dua negara sama Mabora. Amu dona punan sampai ini sotulang. Amu mah mau hurang si kopanon, adong na hurang. Cun ada merek cun 2000. Boleh nah. Pas semua atur di motor balap langsung kami kasih ulah-ulah hati saya batu berenani umat itu saya batu dua itu kusukucu hagwak kay botokku kabaruki boleh bigyan na hari 2 biji dulu dengan kalinya ini orang kamu harapan saya di botol gitu kan. Jadi di mana yang mahamunwan? Di mana yang mahamunwan? Tiga rona roniso. Dua tulak. Dua. Adong do. Ibu tona rono. Ro. Berarti tolu kan? Berarti 4. 5 kali mati. Iya tulak. Adong do tubuhnya kanakmu. Tubuhnya kamu dapat diluhut narotisun. Adong dorong. Oh nyon. Nyon dong. Sedang. Putih. Oh nyon. Oh. Tubuh berarti baru kan? Baru na dong? Baru ni nyon. Pasti. Iya. Baru pi? Baru kan dong? Masuk tuh orang berarti dodohon tuh. Ada anak soroni benai.
Oh no, tuh dia kahang ibu. Berarti oh. Dari masuk kibigyan mo para kamu na sa masatusak kita. 5 ono pa mo martiluluhod. Sa damanon pero namyo. Berarti 5 na eh. Naroon isang 2. Tuloy ako. Hamu na martiluluhod ka 2 no naroon. Dua mo naroon ka. Alam mo tubuni hahaming ro. Gantinya mo mapasok to. Aro, ano to si Duiti hamu sa nganyan. Yang jatuh si hamu nang gabi hamu marahin na. Dah. Kung masatusak kamu kabereku, patota leku, dah. Jadi sinabi nyo, apa? Bigyan nyo ako. Ho, marang ito doktor. Basay si ho hutulo ito sokma. Masuk tubay kursi miso. Unang sensi wa tong erik puhami no ba? Wala dunga tubo sa maniho. Isang maho buang kursi. Berarti ro hamutun. Ro anak kombo. Masuk mani di soto ho hutu. Asay mo pulang tano. Kasi diri po halak na live ko ba? Ay ba nasukusukok ko ng kalingan? Ono pa muna martiluluhod. Ya. Sada man yung albera namin yun. 5 na yung mahamon ng martiluluhod mo ay. Naro, Opa. higa. Inusukusukok Tangadong ko ko. lang. Ilote. Sada magkiboto na. Okay, yan ito lang. Berarti na kong bigyan. Sada tu nagterbit, sada tu rompo namin. 2. 2. O kamu naman harang ikan naro. Iya. Berarti ono. Sana tu iboto, edam. Yun, ganito lang. Pitu. Pitu. Sana tu hamu naman dongan tubuh. Ganito lang. Human ng Madjaloy. Dus marohan mo na tolo. Apa ako ba sa ribu na diso? Dus marohan mo Madjalo sa tulak pasada. Uwelo tulak. Ano kamu naman tiluluho, mga martiluluho, bro. Bang adok tulak. Mga do, ato sanay. Kamu mga tululuho. Tupar. Pagdapat pareho mo pas. Iya, ganito lang. Jadi, siap pun. Ulos. Kung mga Madjalo, idiyahin namin. On. Dus maroha. O ganito lang. Ima berjulut eh. Ito lang. Ito tulak. Neon, tujuh. Berdiri kau. Sama itu mo satu. Kalian 2 pun jadi. Neon, batu nagterbit. Baru tulisan memakai humse. Iya, kau sama abang di sini di belakang Oh. bapak. Oke, baik betul lah. Batur pe. Baru tahu itu mangi Berarti jelas sama tu. Kenapa? Kalau gua atur bahasa. Oh bang, abang kopi. Kalau gua atur oke mak. Ya? Iya. Oh, batu kau punah. Baru. Dua lagi nomor 5 dong. Nama Patul. tu, nak bang?
Soalnya mah raja yang membelu ngagui tapasal kami. Lima di ulus itu ratu, ulus na hapal, ulus na gajal. Alay kasma parengyo muna. Alay muna belas parengyo muna. Pasu-pasu itu hari. Di matutulak. Tanya kami itu mata di bata. Kejam badi hamuna berjagadi. Kejam badi hamu mereka horas. Teluodi di tohoku nami obat si kirdi. Dua obat si kirdi. Untuk ma tohoku di perlu itu. Pasal sugi tujuannya tidak ada mustahil bagi kami. Asa Tuhan ada tangan di nolu di lorot. Gabi batu pon di batang paras meruaho tujuan. Asa doon nami sama keputra sejauh dulu. Sa disuruh sa batu mereka di tiga restoran dan dulu. Rumah sata itu hamu naik. Ulos na gajang, ulos na hafal. Sa ma tukang biar tukang orang. Totong ma biar mau tiba. Matutulak. Saya mga lusibit ng pagkamuna. Basak tayo matutulak kami. Tulak na bebek. Matutulak. Matutulak. Gabi tulak. Gabi tulak. Iya, tulang darubut. Gabi matulak. Oke, Ma. Oke, nanti lah itu. Oke, jangan maju dulu, Son. Profesor. Pegang dulu. Sopan dulu, Son itu. Profesor. Yang mana? Ambil. Iya, sini lihat. Oke. Jadi nanti kamu siang nomor tidur nunga dapat gade. Ini yang Ronaldo. Oh, Roma jauh aku tuh salah. Kamu, hanabi pasal Mana, itu. Dek? Roma aku tuh salah. Yang ini. Nah, Aku bukan suhu tuh. 40 aja. So kamu kamu cari gitu. Hah? Roma salah. Musramu. Ay kudak na yun siya kula-hulat ta. Asa nabotok sude. Oke batulang. Ay diyak ka. Rowa kang pusol. Nah itulah. Unang mulai dari 25. sakit tigo ko itu nang dong. Oke mo lola aku kota. Kalain mo siya. Ayun Nanya. ito. Oke ma. Karena sampai kilo kita tulang. Unang kawinong masih Oh, turun. tokenya. Toke sawinya. Ah, Para kusik na ni. Lalu pasal tulus penghari. Siap tulong lu baik gamang. mak modalnya aja nggak dapat 15 bos. Udah ada 20 aja 20. 20.
La Sony Mose